ya mošomong ge le bošego mogwera a robala rena dula re ena le wena 96.3 FM your friend to lie on. Alright, motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le gona to number 3 FM a Joe Mabucha tšea kgato wa bona melaetša ye e kwagalago ka gare ga koša ye o ne mmaka man ge o ka itheeletša gabotse o ka bona o phedile dilo tša gago mane di le monate ka jole ga gone molato serepagareng sa metsotso go etswela go ere a ya lesome ka go rialo re a leboga ebile ge ka ba ke gona o bula sealemoe sa go sa mamarato re ya go thumediša ebile re ya go amogela ge e ka ba e sa le dutse gona fa go 96 number 3 FM nomelela ka maoto ka mešhaletso go laka la go ja kare tanke ga te tanke ga bedi tanke ga raro o gona moroka o go rogile magagešo le crew ya gagwe balli ba rena a ba go rogile gomme wa ka nnete ruri ge e le mampia ona wa re tloga re lapile melala e le ruri ngwageng o moswa wa 2025 magagešo letšatši la mathomo a le moroka la ne go lapitšentše kgolo go Mutse Community Radio o gona fa moroka thobela a ke go tame malome ka kapa ebile re leboga modimo re leboga badimo ge ba kgonne go re lota ke dumediše bapei ba pitšentše kgolo re ba leboge ba re thuša go apea ka mehla magagešo ngwaga o moswa šiona o fihlile a ke ska tshela magoši ya rena mešate ka moka bogoši re a letama ngwago moswa šue a o letleleletše dibotse baruti ba porofeta mangaka a setšo baoki mangaka ka lehlakoreng la sekgowa re a letama di-department ka moka re a le dumediša magagešo go ya ka kgati ka go latelana ga lena modimo wa lešoko wa badimo a le lote a lefe mahlatse mahlogonono dimpho ngwagong o mobotse o re tsene go gona wa 2025 ngwageng wa mathata nke re lwelele mathata a fase le gore re tle re kgoneng go tšwelelela dilo tša rena di tle di kgoneng go ba gabotse malome ka kapa ntle le go senya sebaka ga ke leboge ebile ke be ke amogele mmago rena ka mo ga kgonne go fihla go tla go nyaka thušo šetše ba founa ka kua gae ba re banna batho ba modimo nako e ile batho ba gešo nako yona gabotseno ba gono re ke ntongwe re palelang ke bolwetši ba rena ba ka mehla re alafeng re thušeng ka dithapelong ke re swareng nako re a baua ya e ya nako e serious kudu mo e leng gore re a katana ka mehla le ka matšatši gore no nke re leke go sepediša dilo gabotse fela o no kry-a e le gore ke nnete di a re šia mola le mola a ke leboge malome ka kapa ke no tšea 2 minutes ke tsebiše batho gore magagešo ke ngwaga wa go phetha ditaelo ntho ngwe le ngwe gore e loke e nyaka o tekamakemela bophelo ba gago gore bo sepele gabotse bo nyaka o e ba mohlahli godimo ga bona ya maema phetha ditaelo tloša tše dimpe dipolelo tloša dikgopi tša batho tloša maswiswi tloša mapheko dilo tša gago di loke di be gabotse ge e le gore wa tseba gore ngwageng wa go feta magagešo o bo o dula ya maema emelela tlogela mpeto o phelang o robetše mosegare le bošego ya maema nyakana le tsela ya gore o ka kry-a jwang gore bophelo ba gago boloke bophelo bo a emaemelwa magagešo swana le ge ba babe le bona ba re emaemela ba nyaka go bona dilo tša rena di senyega batho ka moka ba ileng ba tla pitšentše kgolo ngwaga go feta ke kgopela magagešo le founeleng ofising ya ga moremi and then le ba hlaloseletšeng go le ba le hlaloseng go ya le ka mokgo le kry-ileng thušo ge e le gore ba bangwe a sebe batla go ka bereka ba botšeng ba tlo tla and then ba tlo bereka re nyaka gore ge re thoma ngwaga o ka ge re šetše re thomile ke ne le malome ka kapa ka mo le molli wa rena wa mathomo ngwageng o moswa re nyaka go bona dilo di loka di sepela gabotse malome ka kapa a re amogelele mmago rena a re leboge moroka ebile ke a rata go leboga kudu molaetša wa gago wa gore ngwageng wa go feta wa 2024 batho ba e leng gore ga senke a ba phethelwa a ba tšweletše ke moka a ba kgone a go kitimišwa ka pela ba kgone go bona ba phethegile le bona ba phethetšwe le bona ba swana le ba bangwe te tšweletšeng magagešo te tšweletšeng o bolele gore nna e sa le ke romela voice note neng
ke mokare e hlodimele bolela gore nna e sale ke tla radiong ke swanetse ke berekelwe motse ke sa eme le go ndwale ke swanetse ke tlapishiwe ke sa eme jwale ti tsweletse magagešo re kgone go bona gore re tswela pele ka ngwaga ka tsela ya mohutamang re a amogela batho ka moka ga bona ba ileng gore ba beile tsebe le gona ka fa le letlakaleng la Facebook la Dr. Moremi le ka Kapa Maubane kgaitsedi ya ka ra go amogela o le molemi wa mathomo ka gare ga lenanego la Pitšentše Kgolo 2025 tharolwaneng ya karolo ya mathata se re tlo se kgopelang kgaitsedi ya ka mathata ga go a tseba ko wena ebile se se go tlišitše mo ko wena o se tsebang ebile o se kwešišang ga botse go feta batho ka moka jwale ntle le go dika-dika go tlotlo o ya kua le kua le kua o no dula tabeng tša gago ga botse wa tla le tšona ga botse ka step by step ge o botšišo a potšišo wa araba potšišo wa se hlalose ka gore go ne motho o mongwe gore na le ka radiong gone jwale sebakeng sa gore a no re ea wa re ka radiong o tlo re radio ya rena ke motse community radio station ebile frequency ka rakakakaka jwale go no dula godimo ga ditaba ke gore bolokela le nako jwale a gone molato o no tšea sebaka se ke moka wa dumediša motheletši kua gae ke moka wa titsebiša ka botlalo gore na ko wena mang o tswa kae ke moka o bea ke mo Pitšentše Kgolo Thobela a ke thoma ka go leboga ge ba kgonne go nkamogela mo Pitšentše Kgolo ke be ke buše ke dumediše batheeletši gae ke dumediše le ntate Moremi le ntate ka Kapa Thobela nna ka leina ke nna Agnes Beba ke tswa ka ga Matlalara Mošebo ntate Moremi nna se se ntlišitšeng ka mo nna ka ga gešo go boima nna ka ga gešo di a boa maabane ke founetse ntate Malefo ke tšhabetše le bana ka fase ga mohlare pula ena ntate Moremi ka kua ga gešo go ketima ntongwe ntoela ke kgolo ntate Moremi e ketima mo godimo ga masenke ge e ketima gore mabu awa a re wela re robetse ntoela e tsena ka montlong e bula diraka e bula dibakete e a ja ka ga gešo go kgona go nkga dirashene re senatšo ka ga gešo ke re kgona gore re robetse re kwe go nkga bogobe re be re se rapea bogobe selo se ke a se sa re hlompha se thoma go namela le ka 5 o'clock le kgonne ge ke tla ka 5 o'clock be ke dutse so ke bogetše TV ntoela e nametse ka 5 o'clock ge pulela e tla gona ntoela be šetse ketima mo godimo ntoela e leng ka kua motseng o la gore e a senya go thoma ka dijo e fetse e je dilo tša go hlapa e je di makhura di sepe gore e a senya re no bona diaparo tša rena di timetše o ka segolo o di bone motho a di apere and then ge ntoela e seno namela mo gare ga bo ma 7, 8, 9 go tla leswika le wela mo godimo ga ntlo le re pho leswika le ge le fetša go wela mo godimo ga ntlo re swara ke boroko gomme mo gare ga bošego ge ke phafoga ntoela gore re eletše ketima nto ga botse e dula mo kamoreng yaka ka gore ge nna ke phafoga ke a ekwa ge e tšhaba ge ke ya go swara ke boroko ya boa ge ke phafoga ke a ekwa ya tšhaba and then ntoela ntate Moremi ge go sene dijo ka mo ntlong ya ntoma ko gore bana ba kgona go kwa ke hlaba mokgoši bošego ge ba etla ke lumilwe mo e leng gore maloba e ntumile mo lotong and then ntate Moremi ke kgona gore ge ke tsoga forogo ke kgwetse ke ne le maboya mo mmeleng maboya e namela gore be ke a swere ke a lebetse be ke a loketse ka re ga ntwa ya mentis mapele maboya a kere maboya a fapana kgaitsedi ya ka gone a wa bonang gore a ke a kgomo a ke a pudi a ke a motho a ke a eng wena o bona e le a eng maboya le ke a bonang ke a phofolo ye mohlomong o ka e swantšhang leng mo matšatšing a go feta mohlagase o ile a ro tšhabile ke dutse le ngwana ka mo ntlong so ka rela ngwana ka re gomola ngwana la re keng ka re gomola gone something and a e gole le rena ntate Moremi ntoela e tšweletše e re be ke tšere baketa bopi ke e beile ka mo kamoreng re le re buša mahlo re re ntoela re tswa go e bona ka mahlo so
ke ntwananyane nngwe kakanyana so ka mo ke black and white ka mo ke tshweu e ne matswejana e be inyaka pakete ya bupi e sepela go swana le eng ntwe e sepela go swana le motho e rata ga botse ka maoto a mabedi mara ke nyane mara sebopego sa yona a sa bopega go swana le motho gore o ka re ke motho mara ditsebetse ke tse kgolo ntwela e rile re phaphara e kgweditse re eme so re lebeletse ngwana ga re mama ka emella ke re ke ya go kitimiša ntwela ya tšhabela ka mo kamoreng ya mpetha ka lebati awa a gone bothata ka founela bo ausaka ka ba botsa ene ka mo ga e gone ka mora tše dintše pedi bošego ge re robetse di a tepula ebile di a tetswalela mabati di a tepula di a tetswalela di tepula ngwana seo di tetswalelang ntate Moremi wa bona go ntšwa le pula e nele go ka tsena ka ga gešoa ema mo lebating so o swa bo wa tsena ka mogare ga ntlo o tlo kwa gore ka mo motseng o gone phofolo go nkga monkgwa phofolo le ge re ka hlwa re kolomakile re tšhatšitše di-polish monkgola o šetse o tseneletse and then nto go nkoša bohloko ntate Moremi nto ye bošego ya nrobala e kgona go tla ke šetse a ke tsebe gore maybe ke šetse ke ne madi a yona ga e tla ke a e fila ke a tekwa gore e etla ntola e kgona go nrobala ntate Moremi ge ke tsoga ke teko gore ke robetšwe ntola ntate Moremi e kgona go ngapa gore ge ke tsoga ke kgwetse ngapile ka mofase ga matsole e ngapile dirope ntola ntate Moremi ke gore e titirela nto nngwe le nngwe last e tlile bošego ke robetse ntola e rile ge e fihla ya nthiba mahlo ka letsogo ya tšea letswele le laka ke ge ke tekwa gore letswele le la nyanyiwa ge ke a lwa ntate Moremi ntola ya ntula mo ke a kwa gore mara ke alo ke rile ge ke kgona go fenya letsogo lela ka mo kamoreng gwa tšwelela voice ya no re nxa ntate Moremi mola ka thomang go phela le ntwe ka mokgo ke kgale eng hunter ka gore since ke thoma go realize gore ntwe gona ntate Moremi ke šetse ke dirile di-miscarriage tše 6 ene di-miscarriage tša ka ke di dira ka date ye teng wa go molomong a ke tlogeletša kgale ke boleletša ngwaga go feta ka ngwaga go feta ka di 14 February be ke le tleliniking ba ile go ncleana ke dira miscarriage ka cleaniwa sharp go dikgwedi dintši di ya ka catcha gape maloba ka di 26 December ke ge ke dira miscarriage mo ge ke bolela sontate Moremi ka enako gore ke tle ke bone gore mpa ya senyega ke thomile go bona ka November ka no thoma ka tswa tšhila ka re mara tšhila ye nka tswa tšhila mola ke iphepetse na ai ka ema ka ya dikerekeng ka ema ka rae go tla ba kaone ka gore ba mphile ditaelo e rile ge ya gore mola go bodi ka di 18 ne ke ile tleliniking ba rawa ke sharp mola go bodi 22 ka thoma go swara ke dipeininyana tše dingwe ke kwa bohloko ka Christmas gona be ke le wese be ke no gapeletša go no thaba le batho mara ne ke tekwa gore ke wese ka di 26 ge ke tsoga ke ge awa e šetse tswile ge ke bolela sontate Moremi sale ke thoma go bleeda ka December yo till le go njwale a go stope ene ntate Moremi ge ke gopola kua morago ke ile ka tla go lena la mpotša ka taba ya sebata se sebeng se robala le nna ke ile ka se bona ka mahlwaka tšatšeng ke ile ka re ke dutše le ngwana re bogetše TV ka rela ngwana ka re fokotša TV go ne selo ka ntle mo lefestereng a re mama o se kwa jwang ka re go ne selo mo lefestereng ngwana lo fokoditše TV ela re rile ge re bula lebating tate Moremi re kgoditše e le tšhwene na re le re bula lebati ya tshela ya ema mola ngwana la a re mama ge go le so re late mapaka re tle re ireme ka re awa ngwanaka tšhwene e kotsi ka bula lebati lela ka namela steps ka emamo tšhwenela ya tshelela ka kwa ga mmotwana e rile tshelela ka kwa ga mmotwana ka tsoša mogiri ka re mogiri tla le boneng tše re di bonang ba re le ge ba e tla nneteng tšhwenela be e sa ime gona mola tšhwenela e fofile go tloga gona mola ntate Moremi ya namela mohlare e rile ge e namela mohlare ka lata matswai a mapinki a ma-orange a mantsho
ke rela bana ba ke re boela nku bana ba boela ke tloga ke ya go gasha mola ke re fire in the name of Jesus fire ntola ntate moremi tswa go phurunga ku ya ntshwara mo ya ntebella so ka mogare ga mahlo mapele a o lori mo a ke lori re bona ka mahlwana ke bona ka mahlwana ma re bona ka moka re feletse a ke lori ke dilo tsa bo ma past 7 to 8 e fofa godimo ga mohlare e tla go swara mo e fofa godimo ga mohlare ya fitla e nkgwatha mo ya ntebella so ka mogare ga mahlo ya tshikintšha hlogo e rile ge e fetša go tshikintšha hlogo ntate moremi ya fofa ya namela godimo ga masenke ya thoma go dira mmereko wa yona kutukutu ene ge go šetse go thomile dikutukutu tše ntate moremi e lala e dira so bošego ka moka e tlo fologa ka bo ma 3-4 and then le mosegare ka gore nako ntši bana kgotsa ba ile sekolong ke šetse ke ne ke nnoši ntwe o ka re e dula le rena ka montlong ka gore ke kgona gore ke tseba ke šetse ke ne ke nnoši ka montlong ke robetse mara ke ko o ka re motho o bula lebati ka kamoreng ye nngwe o sepela gona ka montlong so ntate moremi dilo tša mogotowe ko gore ka gae ke mathata ene re emaeme re lekile wa tseba dilo tša go swana le tše sesi di ne bokotsi ka gare kudu ge le phela le tšona ka gae ene ge o ka bona dilo tša go swana le tše o phetha ditaelo di sa tloge ke sešupo sa go bontšha gore dilo tša go swana le tše ka mogare ga lapa di šetše di itiretše lapa le gore ke tša lona ke tlo hlalosa so dilo tše di leng ka mola ga di boife selo ga di tšhabe motho di bontšha gabotse gore di tlile ka mola di bona ka mola e le legae la tšona wena o kwa bohloko ka lebaka la gore ntwa go swana le e ya go gobatša gobane motho wa mosadi thokolosi tše dintšhi ge di tsena ka gare ga malapa ba di hlama gore di dule le batho ba basadi so ntwe o ka hlapa o ka thakga motse re santse re ye go nyaka mo ba e dirileng gona mo ba e hlamileng gona ge ba šala ba tlo e roma ba e romela ka mola gare ga lapa dilo tša go swana le tše ba bolaya bana ba bannyane ba ba tsoša ba ba roma ka gare ga metse ya batho wa go ngatha maupi ka tšona dilo tša go swana le tšeo ntho le re santse re ye go nyaka mo ba e hlamileng gona re e tswalle fao o tlo bona lapa le la geno le tlo kgona go loka mara pele re ka lokiša lapa le o santse o tswa ka difata mo lalapeng lela ntonke e tswenyana kore monkgwa ga go le yona nke e tsebe gore a ke sa kgona go ka thulana le motho lekile go a dikerekeng o lekile go ya maema o phetha ditaelo le ka go lwantšhana le ntwe a e lebethe awa gore betha gona e re bete ge se ba re a tlile e notla le yona ya rasa ya bina ka mokgwa e nyakang ebile o ka re ke seboga e nyaka gone le baeng ge gone le baeng sekotlelo se kgona go wa ka rakeng se tle se role mo fase mo ge re apeile re šadišitše dijo ka mogare ga poto ntola ge e fitlha o ka re e tšhaba go swara pitša ye straight e betha sekhurumelo se so o tlo kwa sekhurumelo se la se wela mo fase and then yo ja dijo tšela ka moka di leng ka mo potong pitša e šala e le sekono o ka re kgale ba e hlatswa ka stilulu ya wa bona sesi ntho e leng ka mola gare ga lapane re ka e lwantšha re ka e ntšha gantši ge ba e dira ntho ba e hlama le motho a sepelang le yona ka mogae le ka bereka motse ola wa kry-a e le gore motho a sepelang le ntho ka mogare ga lapa solanka se a tlošiwa ntho kgausi le yona e ka se tloge gone motse o mongwe o boima ba gona gabotse a bonyake o hlore o tla romela batho gone motse o mongwe boima ba gona bo no nyaka gore jwale ka ge o le ngaka o no emelela o ye go bona gore ka mo lapeng le o ka thuša jwang ntho e leng ka mola gare ga lapa lela e bontšha e le kgale mo e leng gore e goletše ka mola gare ga lapa la go swana le leo a se gantši o ka kwa ba re lenyadiša ngwana a se gantši o ka kwa ba re ngwana o dirile ditabogo a se gantši o ka kwa ba re ngwana o ria tše dibotse ka gare bana ba ka mogare ga lapa la geno ka moka o tlo kry-a le sokola mathata a lena a nyakile go swana so wena ka mokgwa e leng gore ba go phediša le ntwe
ene wa e bona re phela ka madi go thoma gore ke ba le ngwana ya senya go thoma gore ke kitlanyaka tša mmereko ya senya go thoma gore ke a robala ya senya ke matswele ya nyanya ke gore e ketlile ka wena mo ileng gore wena o šetše le mosadi wa yona so gore re ka kua gare ga lapa baloi ba ba kgonne go tšea nako ba bopa thokolosi ba bopa serithi se ileng gore ba tseba gore wena o tlo sepela le sona o tlo phela le sona so ntwe ke nyako botšiša mo e thomile batswadi ba sa phela goba e thoma go bua le ge lena le le gona ene ke botšiše le gore stene se di dutšeng ka go sona le tenyaketse sona goba ke mo batswadi ba ileng ba letšea ba le iša gona na nna be ke sa le monnyane ke no re ke gola ke no kgwetša ba dula ka mola ya stene a ke tsebe and then nna ntweke kua morago mama sa phela ke ile ka ba le bothata ba gore ge ke tsamaya so ke kgona go kwa o ka re ke tsamaya le motho and then be ke ne bothata ba gore ge ke dutse le bagotse ba ka maybe mo maswiswing o kgwetse ke ba botšha ke re la mona mothola na ba re aowa re mmone ke re motho a monna šolono ya mo re lebeletse so be ke ne bothata ba gore ka kamoreng e ke robalang mo go yona bošego go tla be go robala dipudi mo stupung dipudi tšela bošego di a tšhaba ge di fetša go tšhaba ke a tseba gore go tlotla motho mo o ema mo lefestereng o hlodimela so ka mo gare ga lefestere o nyaka go bona sa ka gare so yeo mama o ile a leka go e lwantšha ga a leka go e lwantšha nkiša godimo lefase ba re ba tswa go tsoša sepoko sa lešole ba re ke mosadi wa sona ke dumelelana le motho a boletseng so wa tseba gore why ntwe go ne sepoko go ne thokolosi go ne setloutlwane a di nape di swana dilo tše ge ba tsošitše sepoko ba se tsošitše ka serithi ba hlakantšha serithi sela le mobu wa mabitla le serithi sa gago wena ba go tšea ba go nyalantšha le ntwe o tlo phela le phoofolo ye ene phoofolo ye ba e director straight gore e tle phele kae ka lapeng la geno ene nto ba kgona go bereka ka yona o le o monnyane o ntse o gola le yona o sebe wa tseba le masogana o ntse o gola le nthwela le yona e diang e ya gola e sepela le wena mafelelong tšatši le lengwe nto e tlo tla ga geno mosagare tšatši le lengwe nto e tlo tla ga geno mo gongwe go ne le modiro gore go ne le se sengwe gobane nto e šetše e tlwaetše mo e dulang gona ke kwele o bolela ntong gore ge e ka hloka dijo e kwata le go feta mo e leng gore le go le gobatša e ka le gobatša lebaka le legolo ke gore ge ba dira dilo tše ba di direla gore ba direng ba tle ba di fepe ka malapa a metse ya batho so ka mola ga geno ka mola bothata bo gona re tlo bonyaka re ye go kry-a gore bo tswa kae re swantse re ye go nyaka lebitla le ba go berekileng ka lona o ka tlhapa dinokeng o ka tlhapa dithabeng o ka tsena difuthu o ka thegiwa ka mekgwa ya go fapana o ka se leoke ntle le gore re ye go nyaka lebitla la motho ba go berekileng ka lona and then re ye go mmotsa gore wena motho wa modimo motho a se mosadi ya gago monyake o a e sa le mosadi ya gago and then re go lekolle dilo tšele ba di dirileng re di tloše mo go wena mara a e nyake gore ge re ya go berekana le mmereko e kry-e le wena o nonnoši re santse re nyake go tseba re ka mogare ga lapa la geno dilo tše ba di berekile ka mang go tsoša serithi sa mohu ba se tšea ba se romele ka gare ga lapa la geno se tle se phele le lena ka gare ga lapa ge le re le ya ngakeng ga mammang se thieleditše ge le re le ya moruting ga mammang e thieleditše ge o re ke ya kerekeng ya ka e ka e thieleditše ge o e tla le letswai o lebe ya mola a gone gore thokolosi o ka se e kgone ka letswai o ka leka wa dirang ntho ba e bitšang gore ke sepoko mokhofu o ka se e dire selo ka letswai e ka go betha gore o ye mo yang o ka se e dire selo ka letswai go nyakega ditaelo tše e leng gore di gona tša go lwantšhana le ntwe strictly tše e leng gore di diretšwe fo go lwantšhana le dilo tša go swana le tše ke be ke ne le ngwana mo today a mpotša a re ene o bereka gabotse a re moremi ke kwa bohloko gobane ke bereka gabotse mara go ge nkare ke eme mo o no ntebelela sesadi saka o tlo kwa bohloko ntwe e ntshentše e mputse onkwa mama a re ntwe e ya moja e mojela ka gare teng ya gage ga e sa le gabotse a sa kgona selo o ya lehlapong right through ga a sa ema
so ntwe mama o phela le yona e kotsi kudu e nyaka gore re ye go ema emela ene le gore e tswe ga e tswe ga bonolo mo mothong o bone maboya ge le beile dipitša di a bulwa ge o robetse go a binwa godimo ga ntlo le bone 20 straight o tsošitše bakagae o tsošitše bahiri ba e bone ya namela mohlare wa e gaša ka letswai wa e fayara ya boa ya tla go wena gape so go nwe le go tloga morsantse re ye go nyaka maano ene a gone gore re ka ria maano ntle le gore re ye go kgopela badimo ditaelo gone taelo tše dingwe tša motho gore o di kry-e a di nyake e no ba nna kere ke tla go nyakela setlhare sa gore le sa gore le sa gore re santse re ye go dula fase re o tšholola dipheko re o kgopela taelo ya gago ene re swanetse re ye go tseba gore o berekilwe ka lebitla la ga mang a kere batho ba hlokomele mabitla bo bona batho ba ngadile mabitla bo bona ba sa ya ba bolela le mabitla bo bona batho ba go seleka ba ya ba tsoša rithi tša bo bona ba di romela ka malapeng a batho so go se thege lebitla la geno o bakela lena le lebaka gae le tepakela bothata ebile o sa bakela le batho ba bangwe ba e leng gore ke batho fela ka gore motho o tlo no re ga a nyako dira motho boswele a mmereka ka ena mohu wa geno so nto ba go berekileng ka yona mama ke dumelelana le motho a ileng a ntšha seporofeto sa gore o berekilwe ka serithi o sepela le sepoko ene wa ko re dula kae godimo ga mo ko re go robala ka mo e dula mo godimo e go katile e tlo go lwesha le banna o tlo kry nako ngwe o dula le o a tsamaya o dule le o a tsamaya o dule le o a tsamaya o tlo kry nako ngwe go o dutse le batho ko ka re wa ba tenegelo o sa le mahlatse gobane a sebe ya go tlišetša monkgola wa gore go o dutse o kry o sa nyake ke motho mo o dutseng go setho se a fapana ene le ntwe tšhila ya yona ya fapana mara o ka se kgone gore wena o phelele go ria di-miscarriage o ka se kgone gore wena o phelele go no phela wena o ya letlhapong o sa yene so re santse re ye go lebelela sa mathomo gore medimo ya geno e robetse na nto go kwiša bohloko ke gore motho wa e leng gore a ka kgona go dira dilo tše ke motho a santseng a tsebe sereto sa gago a tsebe maina a gago ka botlalo ke motho a swanetseng go tseba maina mmago maina a papago direto ka moka ka botlalo so nto ba e directile mo go wena ene sa go kwiša bohloko ba e directile o sa lo monyane o sepetse o phethile o lekile motho sesi go apala a se thato wa gago goba batho ba ba sepelang a se gore ba apallwa batho ba ba dirile ntho ba e bitsang gore ke make sure taba ya ntwe ke tswa go e ruta ke mogala bo mongwe wa kgole kudu a mpotse a re ntwe gore o e tloše o swantse o tsebe gore ntwe ba e dirile jwang e kotsi kudu o tlo duma tšhelete o tlo duma manyalo wa bona batho ba bang banyalo o tlo duma batho ba e ba le metsi ene ntwa go kwiša bohloko ke gore ge wena o ka be wa hlokofala o sa sepela le yona ntwe e ya go tsamaya e ya go šika le o mongwe wa ngwana wa gago goba ngwana wa ngwanenu ka mo gare ga lapa gobane ntwe le ge ba e hlama molao wa yona ke gore e tlo o dula ka mo go fihlelela so re swantse re ye go nyaka re tsebe gore ntwe e tlile jwang e tlišitše ke go romela goba e tlile ka mokgwa gore o mongwe roeli goba e tlile jwang e ne bokotsi ntwe e leng ka mola gare ga lapa ka mohle so le bana ba lapa la geno ba hloka thušo ba e hloka kudu gobane nako ngwe o tlo makala go no loewa ba e lwa le batho ba sa tsebe gore molato ke gobane morero wa yona ntho mo e fihlang e santse e tšholle madi ene ntho go kwiša bohloko ka thokolosi ye napang e nkwatiša le go feta e tsenela basadi le ge bantše ba ile mo matšatšing a bona yona e no ba fepa ka go ba tsenela so o rile ga botse mama ka go ema ema ye taba ye ke šoro mama ke tlo leka ka matla go go thuša mara ke nyaka go ba le nnete mo go wena nka se leke ke ne ke nnoši e nyaka ke ya go nyaka le bagalabe ba ke bereka le bona tene taba ya ga gore e dulele fase re bone gore re ka e bereka jwang a se taba e bonolo ntho e riagalang ka malagae ka mona a se taba e bonolo
ke taba e boima e leng gore re santse re tsebe re ntwela ke ya gamang e tlile ka mola ka go dula e tlile ka mola ka go romelwa e tlile ka mola ka gore morero wa yona ke go dira eng so ntwe e leng ka mola e nyaka gore o tloga o e phethela kudu so o hloka thuso mama malome ka kapa ya a re leboge Moroka a re leboge kgaitsedi yaka ke ne dipotšišo mo jwale ka ge o hlalositše gore wena go goleng ga gago o no gola le dula gona ka mola ntwe go ya ka wena go tloga batswadi ba sa le gona e hlakiša goba e tšweletše ge batswadi ba fetša go hlokofala e nhlakišitše motswadi a ntša sa le gona mmago a leka go ema le nna ka nako eo mmago ee and then mmago a hlokofala ya šala e sa tšwela pele le wena kore o rile ga a seno ema le nna o ka re mola ba ntsamaišitšeng gona ba dira gore ke se ka hlwa ke sa e bona kore ka se hlwe ka mokgolebeng e kgona go tla mo lefestereng ya sehlwe e sa tla mara ge ke tsoga ke no tsoga ke ngapegile nkompotše mo ke kolobala di-miscarriage tše 6 ge o tswile ka gae o se wa robala ka gae mohlho mongwe o robetše lesoganeng la gago kapa o robetše meloko le metswalleng go diagalang ke be ke dula makgong ke dula le lesogana laka nto e ne ntše ntatelela makgoeng and then a ke kgone go robala malapeng ge nka robala malapeng like maybe ka go bo mopapa ka go robala gabo a ke robale bošego ke lala ke hlohlonela bošego ka moka ke lala ke tengwaya bošego ka moka mo e leng gore malobanyana ge ke etswa ke ya kerekeng ba mpoditše ba re leina le ba nreeletseng ka lona a le dumele gore ke ye go robala metseng goba ke ye go dula difateng seteng gore ke swantse ke phele ke le ka mo gae ke laeta mabone ke ntse ke le gona ka mo gae ge ke etswa ke swantse ke tswe semmušo and then ge go diragala gore ge o tswile kua gae ba šale ba lla ka yona ai nna ye ke ileng ka ekwa sestera ka lla nako ke be ke dula makgweng o ba no lla ka magotlo a re mo go ne magotlo a mantši ke ye ke ileng ka ekwa fela tše ntšhi a zanka ka kwa di bolena ene still le go njwala magotlo o e sala a mantši le one re robetse bošego a lwa o kgwetse le tswetswetswetswe ka mo ntlong and then le ntlo gae go njwale ntloela kore e jegile mo godimo e jega le ka mo thoko e ya phušoga ntlo ka moka wa tseba malome ka kapa ke nyako tsena mo tabeng e batho ba swanetse ba tsebe gore ntho e re e bitsang gore ke sepoko ka boswana se ya porofeta ge o ka se tlhokomele se tlo go ntšhetša seporofeto se e leng gore se tlo go latlha wa kwa gore mme ba reng modimo wa reeletseng ka yena ga a nyake a ya go robala metseng ya batho goba go difatensete goba bokae gomme ga a le ka mo bošego o a nyanyiwa o a gobatšwa ga a robale jwale ge e le gore mo gongwe bo masango ba mmone wa bona gore a go kgonagale gore a sepela ye go etela mogalabo wa gage a tla boe ka gae go sasa ene mola e le gore mokgonyana gore a ye go robala ka molapeng le go boima ene magotlo mantši ka bona ke seqhitho magotlo mantši ka bona o ka bona a tletše ka gare ga lapa o tsebe gore lapa le ne le bothata fela se sa mathomo se santšeng a se dire o swanetše go lwantšhana le ntho yena a sepelang le yona gobane nthoe o sepela le yona ba mohlametše yona ba e dirile ka leina la gage ntle le gore yena a itloše mo go yena ga a tlo loka so e ya le yena kerekeng e ntšha seporofete sa gore motho a se ka ya go bona monna gobane nna monna ke gona gore e seke ya mo hloka ge e monyaka so ke bohlale bo e leng gore re swanetše re bolemoge ba porofeta le dingaka gore dilo tše di a porofeta gobane dilo tše ba di hlama ka batho so gone seporofeto se sengwe o kgone se gore se gabotse se nyaka go lekolwa se nyaka go nyakišišwa ka gore ge nka se nyakišiše se tlo feleletša sempia mathateng gape gore gore mogalabo wa sesi ga monyaka o tlo palela ke go mo kry-ya gobane ntwe e re o sekebe wa sepela wa ya kae
mola mo e molaelang gona gore a dule a le gona a ne khutso a ne boroko wa ngapiwa o nyanyiwa matswele o a robalwa o diwa mitlholotlhole ka moka ene gone jwa le bona gore e dirang shiwe nya go wisha ntlo shiwe di jwa di dule a bane di rashene mara tiputse gore tokolo she tswa go utswa rashene ga mang ye leng gore e tlo enkgisha ka mogae wa bona gore re gona mola gae gore re ga matlala a ishi ka lapelle fela ebile go ka be go kgonagala gore mathata a se seaneng le ona go ne le lapa le lengwe gape mola ga matlala le itemogelang mathata a mohuto ntwe go bona ba shiftile paketa ya bobika kwa kitchen ba butlishe ka moka more bona ge ite tsweletša yona e nyaka pakete ya bobi and then go ra gore metsi e mentši mola ga matlala go ka be go diragala gore a ba so lemogo gore menotlwana ya timela melalana e ya shota mara e mpontšha gore go ya ka mokgwa o e bolelang ka gona go ne metsi e sa farang mola ga matlala ya wo yena a rekišang dirashene santse a tswa tenyaka gore no ga botse mara dirashene tša ka ditimela di ya kae ka gore dilo tša go swana le tše e kgona go tsena ka mo e tšeetša ka mo e ditliše ka mo e tšeetša ka mo e diše e swana le legotlo ka re legotlo le kgona go tsena ka mo le tšee seaparo sa ka mo le tshele metse mebedi le go dia tšhila ka lapeng la ga mammane so se se a se ka lebala gore batho baloi ba šomiša diphoofolo efe ba nyaka seaparo sa gago ba roma legotlo le atla le a ngatha le a tšea le tshela motse le a go lahla kaku le atla le ja menwane le atla nama tša gago le o lahla kaku le tšeang dijo tša ka mo le atla le a tshela kore le no bapala ka mogolona le nyakang kudu ke gana ye ya gore go nkge bogobe ka mogae le selapeng go nkge dijo ka mogae le selapeng ntwe a e lapelle fela ene le tšee ba seneng le tsona nagana ge go nkga dirashene jale ge e ka ba motho le go rata dirashene na pele o no kry-a o duma dirashene bošego ga etsedi ka nkompotse mo di-miscarriage tše o di kry-yang o na le bonnete ba gore ke tša lesogana la gago goba ke tša phoofoloe a ke tsebe gape wa tseba gape mo go boima mo prof o bona mo go boima le ba ba kae ka gae re ba ba 7 le le 7 ka moka ntwe e tloga e bekile wena o nnoši and then mohlomong e kano be o e hlalositše e ntšhe nyana o tla ntshwarela ge le be le tšwa ba ile e tšwa ka ento goba ba ile e tlile jwang ka molapeng la geno a zanka ba botlhatholola gore e tswa kae ba no tlhatholola gore ba tswa go tsoša ba tswa go pereka ka lebitla la lešole ba tsoša mothola kore ba nyalantšha le yena ba re ke mosadi ya gage ya o bona go njwa le re swanetse re ya go nyako tseba re ntho ga botse itlile jwang ene ko gore wa bona go bolela nnete ke mmereko mogolo go ya go tlošana le ntho ene se se a ka se tloša le ka lapeng la gago a ka se tloša le ka lapeng la gago ko gore ntho e hlakahlakantšhitše bophelo ba sese kore e bušeditše sese morago kore like e mošeditše morago ene e bakela le batho di-trauma nto ka lebaka la gore o tlo feleletša wena o santse o nagane ka yona fela o palele ko go nagana ka bophelo ba gago mara kua ga matlala ba swanetše le bona ba ba dulang kgausi le kua ga bosese ba tenyakišiše gore dilo tša go swana le tše a di direge ka malapeng a bona na ke ne nnete ya gore e ka sebe lapa le lene le nnoši ka re tokološi a e phele motseng o moteng tokološi e phela metseng ye mentši so magotlo sese ge le rua dikatse a no ba gona ge re rua katse katsela ge e fitlha tšatši la mathomo e fitlha e le katse re ithabetše posasa ge re tsoga katsela ka mogare ga mahlo ya tšhoša legotlo le ka no feta mo e ka se le kitimiši katsela e ja gore e je le di-cheese snacks ge re ya ka moreng e re šala morago ka moreng e dula mo ge re ya motlhareng e dula mo kore a e sa phela go swana le katse ge re robala e robala mo a e sa ya le ka kua magotlong so ke mo re fetsang re le katse o a re sa inyaka because of a e bereke selo ka tsa gona ge le subela ya tswa ya tsamaya
o ka se borea ka o tlo e bona e boa fro mosegare e no le šala morago mosegare ge re ya ka moreng e ya le rena e re ya motlhareng e ya le rena ge re ja dizimpa di wa ya topa ekwa ge re dutse ka moreng o tla no bona ka tsejwana e tsweletse morithana gore ka tsela shithi editše ge le subelo ka riba le siswana ya tse ya tsamaya no di a boa ke nagana gore thuso ba tlo e kry-a malome ka kapa go ne le mo le nna ke santseng ke fela ke include banna ba ke berekang le bona go etša le ge le nna ge ba ne le a mang a mathata ba mpitša seemo sa mama re swanetse gore re se maemele re swanetse re se maemele kudu le go feta gore mme a kgone go kry-a bophelo go šireletša bana ba mma go šireletša bana ba gabo go šireletša dingwetši tše di sa etlang ka molagae gobane ge ntwe ge e ka thoma ya aparela ngwetši ye tee ka molagae go tsoga tlhakatlhakane nngwe kgolo kudu so re tlo go thuša mma gore ena o kgone go loka o be gabotse tumo e kgolo ke gore lapa lela le tšwe le berekile o kgone go robala o be gabotse mara fela ke ne pelaelo ya gore ke nyaka gore go loke wena pele tene ge re ka kgona go lokiša wena nto ya tloga mo go wena ke ne nneta gore tše ntšhi di tlo kgona go loka lapa lela le tla kgona go tsoga lapa lela le tla kgona go ba lapa la bona ke batho so nna ke lebogile kudu go tlile mo ke tla bolela le mašola ka e leng gore nna le bona re a berekišana and then godimo ga seemo se sa gago go sasa ke tlo go fa phetolo ke go botse gore go tloga mo re o bereka jwang re o lokiša jwang dilo di kgone go loka di be gabotse and then ntate Moremi a ke dumelane le wena gore ntwa mohuto e kgona go porofita ya ke ile ka rela bana tšatšeng ka re ai nna moya ka gore ke ga ntate Moremi man bana ba rawa mama go na bothata o ka noya o shego ka re ke robetse ka lora toro ge ke lora toro o thola mo torong o nthela ro skebe wa berekiša setlhare sa ntate Moremi ge ke tsoga ka raowa maabane ke boletse toro mo ke boletse so toro e tla so mo go ne ntwe nngwe mo ka gapeletša ka tla gona ku ge ke fitlha ba re le bamphekola ba re be le yona ntwe go sebela re o skebe wa ya kowe and then mo le le gore go njwa le ntate Moremi ke tshwenya ke mama wa ka ke mme ona a go ka a wa ka nokeng wala wa ke tse go diragetšeng ka mama gago mama wa ka nna ne ke dula toropong e ke dula toropong ka no phela ke lora lepokisi le bulegile rena re le ka mothoko nna ka tloga toropong ka tla mo ka fihla ka motsa ka re mama ke swere tšhelete ashe go na le bothata ke lora so le so a ke tsebe gore toro e ra gore mama re ngwana ka re khuna merapele a wa re khuna merarapela o mogekolo be ile mokereke be ile moroma bo sasa bo bolatelang mama tsa maba ile motho a tethekišetša mokuleng ga ntša le kua mokuleng o ba rurile yena wa go nyaka dikgomo so nna ke bona ke robetse kua gae be ke ne le ngwana ne le 6 months so ke bona o ka re ke bogetse TV ge ke phafoga ka re ke nyaka go ya mo ke lorileng ke le gona ke bona gore ke ya go kgwetšang ka nnete ke rile ge ke fihla ka kgwetša tšela ke di bone mo torong so ya ba gore mama wa hlokofala wa bolokiwa a botse le mokreile a robetse nna ge ke fihla ka kua ntwa mathomo o ba goelela re yo nthušeng ya ba gore ke rela ngwano ke mosoreng ka letsogo ke re tšhaba batho ba le re ba fitileng o ba botse gore mama wa gwa wa go ba rela re nna ka gore ba mpone ke feta le ngwana gore a re ba tlotla ntate Moremi ke rile ge ke fihla kua ke fihlile ka phutha matsogo ka bogela mama na swere ke ntwela ke tsebe gore o dira kone o a se noga ntwena ntwela be yeme ka maoto ntate Moremi ntwela be mo swere so e mo dira so e mo tsentšha leleme mo go le mo go mo mmeleng nna ne ke bona ke mama so ntwela ne e sampone so mama gore rena a sa kgone gore a ka mpitša maybe a tshoga gore ntwela le nna e tlampolaya ntwela e rile ge e ya go kwa gore go ne motho ka mo morago ya betha mama ka ntwe a wela ku ntwela ya tloga ya latanna ntwela e rile ge e fihla mo go nna ntate Moremi ya ntebelela so ntwela rile ntebeletse so ke Gemini ntate Moremi a ke tsebe gore ke reng ntwela a ke tsebe gore e tsene ke eng ka mo gare ga hlogo ya thoma go tshikinyega e tshikinyegile awara ge e fetse ya tshikintšha hlogo ya kitima ya boela ka metseng
ka ya mola ka topa dilo tša mama ka boa le tšona ra tšea mama ra iša sepetlele thila hlokofala so gonjwa le mama o ntshwenya kange last morwedi ka o ile sekolong morwedi ka re le gae wa sekolong ge ke motšea kua ka motliša go lena re le re fitla kua ge re tšholla ditaola ra hwetša gore mokgekolo ke yena o išitšeng ngwana sekolong mabapi le gore o re ntwele fine a itshwenye so mokgekolo o ne go tla go nna ditorong ga fitla a mpotse a re ngwana ka ke a sokola a ka robala ene ba mperekiša bošaedi tsoga ke go bontšha gore ke dula kae ge ke emelela mo torong ke mošala ka morago ge re swantse re fitlhe mo a nyakang go mpontšha gore o dula gona e ba o ka re le bone le thoma go mfahla a ke sa bona kua pele re yang go ra gore ke a jika ke mo torong so tšatši le lengwe o ile a tla mo go nna gape torong a nthela re ngwana ka tšhaba e tšwa ka mo gare ga lapa e tšwa ka mo gare ga lapa le o swane le ba le ba tšweleng ntwa yeo leng ka mo gare ga yona o ka seilwe wa e wina o tlo kgwa wa ntšhala morago ba le ba tšweleng ka mo o ba botšiše sephiri ba tseba gore wa e ba tšwele ka mo ba ema ba dikwa le wena tšhaba o tlogele lapa le ke tšhabe ke ye kae ke tse go tšwele bomang ka mo gae bana bešo ka moka ba dule ka gae ke nna ke nnoši ke dulang ka gae ba dula kae o mongwe o dula motseng wa gage o mongwe o dula motseng wa gage ba bangwe ba dula diperekong ba kong a ba sa tla gae ba tla ka nako eo ba go potseng a ba sa tla sola go swana le ka nako la motswadi a sa phela mara bona ba tla ka gore di-December tše ba rothetšenyana tabeng ya mama ga a fetša go robala moya wa gage le o tšere jwang a robalela kua o robaletše le sepetlele no molaelela sepetlele ee ka mokgwa ba bagolo ba molaeletse and then godimo ga moleko o o kgositšeng gore mama a feleletše a tlhokofala o riegetše mola nokeng le tswa go dira eng go lekolola sela se jeleng mama koloi e ka thula motho ya re ge e fetša go thula motho a ya go robalela sepetlele re swanetše gore mo lerumo le iteileng gona re ye go lekolola gona pele re ka tla ra boa ra re tlo kgona go lwela mang mohuo wa gaborena ka lebaka la gore ge re ka tlogela mo go iteileng moleko gona ra re tla laelela ola fela kua go na le kgonagalo e ntšhi ya gore se se mojeleng se tle se boe se mmerekiša gobane se tlogetše sentše se le gona sola e le seji sa mmago lena ka gare ga lapa so that's why ya re ntwele ke ya berekišwa gobane o mmonišue ba tlaba ke selo se moanyo wa madi ba tlaba ke selo se moanyo wa madi sa fetša sa tšhabela ka nokeng noka gona e gona mola ga matlala o ra ke noka ye ya moga matlala go tsena le british le nokaši ya motse after mokuleng ya no di abo di abo ao di a tšhika o bone rena re berekiša re a re ye nokeng kua kgojana kua di abo ya lebaka le legolo ke gore malome ka kapa go le motho o santse o phete ditaelo ya go le motho o santse o phete ditaelo ka nnete ti tšhireletše fela ke bolela ke re nako nngwe go nyakega gore go phetha ditaelo berekiša taelo le thapelo ka nako e tee go lwantšhana le bothata bo bo leng mo go wena papa go lena o ka isese a ke motsebe a ke nyaka go bolela maaka a ke motsebe a senke o no kwa swanyana gore o ile a ba gona o kae ke no gola ke duma bana ba ka next door ba bitša bopapa a ke motsebe so mmago ge a šalle a theka ke phoofolo ya ka mmetseng o be a e ya kae re be re ruile dikgomo so o rile ga a laela ausa ka re ba re o rile yena wa go nyaka dikgomo nna ka botšha ausa ka kare mama ka re e le motho wa mmele a ya go nyaka dikgomo wena wa mo tlogela na why wena no sa ye go nyaka dikgomo wa rela mama wa re a boele gae so be go šetse go diregile and then wa mošala morago wena nna ke tsogile ke be ke robetse ke be ke bona nto ka re ke bogetse TV nna ke rile ke tsoga ka re ke nyaka go ya mo ke lorileng ke le gona ke bone gore ke ya go hwetšang ka gore ke ya go tseba ke nakola ke kgweditšeng tšona tšeo ke di boneng ka mogare ga TV ene wa tseba ke tipotšiša gore se se o na le maatla moroka ene modimo kapa badimo ba gabo ba sane le ena ba ne maatla bona ge tšhweni
e kgona go tswa wa godimo ga motlhare ya wela mo go yena ya mo lebelela ka mahlong phoofolo she bolaile mmage e buile le yena ya mo lebelela ka mahlong go fitlhela e thoma go dira ka mokgwa a bolelang ka gona gore o ka re gone ntwe e tseneng ka motlhogong ya nape ya isharakantšha kapa ya idistepa go dira morero wa yona and sa go tshoša dilo tse se se a di tlhalosang o ka re ditori mara ke dilo tse a di bonang ka matlho a gage a nama so sese nna yena a gone gore nka reng tloutša baroka ke department ya ge ka moka ga yona gore from A to Z nna ntwe nna ke e bonang le ye ke ikwešišang o strong too much ge nke bo se strong ke le gale o hwile a nke le gale ya yena e no ba go no re ga jwa le malome ka kapa go mo thuša gona re tlo mo thuša and then ke gopela gore a bolele le baka gae ba ba lokologang then re kgone gore ba thušege lapa le se se a leng ka go lona re tlo katana le lona se se santse a shiftenyana ka mola gae go ya plekeng ya yang go kry-a thušo go yona re le gare re sa lwa le ntho e leng ka mola gare ga lapa ga e bonolo ga se mang le mang a ka reng ke tla ka mola ke tla itloša le kgono ya fela e nyaka ditaelo e nyaka go rakiwa e nyaka go ya go lwantšhiwa re ya go lwantšhana le yona re e rake ka gae ene re swanetse re tle re ye go nyaka go tseba gore mola mokgekolo mamago a lumileng ke selo nna moleko ola o feletše kae ge e le re o rumetše ke batho gona re ka dira eng gore moleko ola wa noga e rumetšeng ke batho re o bušetše morago go beng ba yona so se se go sasa ke tlo mo founela ke mmotse gore o bereka jwang go ne dilo tše dintše ge re berekana le tšona malome ka kapa mo departmenteng ya rena se ya bongaka ba setšo re fela re a re nyakeng mokgekolo mogolo goba mokgala bo mogolo re ya ka seemo re ya ka tsebo ya ge a fetile godimo ga mathata go swana le a and then wa re botša re ngwanaka ye le so a re iberekeng so le so le so and then le tlo mmona o tlo loka so thušo o tla ikereya ke tla gapeletša ka maatla gore a ikereye re tlo ba gona re tlo mo support-a mo go nyakagang thušo re tlo tsentšha ra bona re bereka jwang so a gona molato sese re tla go thuša kere o re emele ka mola kgaetšedi yaka a re tsentšhe story sa bobedi malome kaka ya re a leboga kgaetšedi yaka a baka o ba re tšee kgolo tše pedi ya no a re ba tope selong se ba le ba sa le tseleng motheletši ke be ke duma o ka re ka kwa batho ba ga matlala gore ba itemogela eng bona e fela o mollo mongwe a ka tsena 01311004006 01311004007 01311004006 01311004007 ya sealemoya ke motse community radio ye o itheleditšego ga jwa lenane go lapitšentše kgolo ka gare a ga karolwana ya mathata a e moroba awa a šuwe emsereso mo moyeng kakapa professor kunjani tlangu ithihle mdlule ngapha bona mohu o tlhokofaletse ko ka accident o reng wa bona mola mo ditharo tung gantsi go ba le accident go ba le spray se seng o spraya molo accident se so iragetse mo then batho tshwanetse re ba nyako tseba ko station wa bosoro ba tlhokofaletse mo kae go ba bontsha mo then wena o tloya mola then o tya ntongo leng okay o tatsi nene lapha ka setso ke nnete mahlangu
Ya thokoza. Compliments of the new year man. Amen. E Masangu. Yebo. Ke re ngwa go muswa. Nawe professor njalo ke tlo bona ska wara. Nawe kakap. Sure. Emserezo 25. mo moyeng. Kunjani baba? Sikhona kunjani? Kona ngibanga uprofessor asibizela amanamba stara ngoba sinabanye sikholophelenyana sistarahanyana masikashayisi. All right papi. Kuza kuba njalo. All right. Re a leboga Yeah. ba lapa la bobedi ba go rogile ke ba re a ba amogela batswadi kgaitsedi ya ka go tlo bolela wena. All right ke lena ba le ba participant ne. All right ditaba tša gago kgaitsedi ka di tseba ko wena ke re mathata a letlišitše mmo go ka re thaga wa no dula tabeng pha and then ge re butša dipotšišo wa no araba gabotse ko go botša nnete ruri o tlo re nako ela ge e fela ra be re kwele gore na gabotse sello sa lena ke eng ebile thušo ye le tloga le hloka ke thušo ya mohuta mang. Moroka Shiba we nna ke ba amogetše. A ke le dumedišeng ba gešo le kae rena re gona ke ba gamang re ba ga Sithole le ba ga Sithole ba ga Sithole re thuša kang. nna ke tlile mo ka bothata ba gore go ne le ntho e le gore nya re tshwenya ko gae re no ba sa tsebe gore ntho ya gona ke sa le thoma since from 2008 a utsaka a sa phela o le ha tlhokofala mmaka a tšea ngwana wa gae a moiša a folotsoko a tsamaya le ena o le he ba boa e le bosiu tše ba mo fileng tšona a to di berekiša ko gae a ra mo go nna ke be ke sane le 14 years a re mo go nna a re ke thete se se tlo tlang ka mogae ke le re robala fela a se no a fetša o pheta ka mokgo ba leng ba mmotšeng ka gona ba re a phethe ka gona ra re robala go ne o tla ntho o ka re ke le phoofolonyana yanong re sa dula ka mokhukhung yanong ngapa ka morago ga ntlo re sa re itheditše re no makala fela e šetse e namela godimo ga ntlo e šetse e fetile o ka re ke le motho e no ba mošito fela ya namela godimo ga ntlo ya felela mo e le gore re robetse gona ditlho tša rena di feletse gona nabile ra no itheletša ntho la šikinye selo sa dira selo ra re mola re itheletše re re e tla shift yona ya be ya kabo yona ya be ya jika ya betha reverse ka mokgo e nametseng ka gona ya foloa e foloa fela e fetoa ba le ka phofolo mare no ba sa tsebe gore e ka ba le phofolo ya mohuta ma le ke tsoa fela ebile ke tlhaloso ke botšiša mma ke re mmagane ntho e diregetseng maabane ke ntho ya mohuta ma nabile ba re mo go nna ba re ke ntho e le gore e gona ka mogae mara ba ntlhalosetse gore ke ntho ya mohuta ma ntho ela be ke re maybe mo gorra wa ke tima man nko e reile staraga man nko e reile gabotse Sithole man re nkwe re ikwešiše a re thome Sithole o re go diama e tla le tšona gabotse kgaitsedi yaka o thegile ditho gore re kgone go kwa gabotse motlho mongwe o nagana gore ke tše dintšhi kudu and then o nyaka gore before nakonyane e rileng e bane wena o feditše tla le tšona ngwanefe e le ke mmotšiša fela mmaka a no nkaraba ka gore ke ka mokgwa ba mmotšeng kwa naile ko gona a re thome mathomong Sithole le gahlana le bothata bo bo buang ka gae ba o no tsamanto ka mogae le nna ke re ke tswile bosiu e ke boa bosiu maybe ka bo 10 or 11 ke no fumana dikatse tše pedi ko gae e ntsho le tšhweu mo senteng ka mo jareteng ya ka mogae o kere ke ba thakiletswa le nna o kere ke šia ke ba tsoša ke sa tlela ko gating ke ba bitša bana ba ka mogae ke ba tsoša ba re gane o dirala ke ba tlhalose ke rawa nna ke nfumana dikatse tše pedi le mo senteng ke dikoba a di tsamaye mare ntse ke tla tsona di no timelela ke di bone ba re monna ba rawa lo tšeo di bona kwena o ne o le tena a re di bone ke ro kgawa a o ne bothata ke tsene ka mongwakong ke robale mola a robetile bosiu re no kwa mešito e no lla e no namela godimo ga ntlo e fologa furue ke ba tlhalosetša le gona ba re wena mara o ka re o thomile o tlo gafa ke rawa mara ke nto le goreng ke le tlhalosetša yona ke le goreng ke a ekwa e le tšatši le lengwe e le December a buta ka tlile gae a ra robetse le bosiu ya nthola ya tla gape ya boa gape ya betha mešuto ntse giba mešuto a tsoga
ke motheleditse le boshigo go la tsoga fela kana motlogela a tsoga ya ko ntla taratara le jarata a boa a robala a re fururu le seno a fetsa o tsoga ka re ke mmutšha ka re a bute ke eng ntho e utlwisitseng boshigo o yo tara jaratana ga re a re monna re a la kwa moshuto le reng no le ka mogae na ka rawa ke ntho le gore ntse ke fela ke le botsa ka yona ntle ke le botsa ke re go ne le ntho e le gore ya tsamaya ka mogae e ke le botsa le nna ke thoma o tlhakatlhakana tlhogo nambile a re monna rawa yo velona ka nnete nto ya direga le nna ra yeko nambile ra tlhalosetsa ba bang ka mogae le papa ka motlhalosetsa ka ra mo tlhalosetsa yona tabe ra motsa re papa ga pono le ntho le reng ka mogae ya tsamaya boshigo ino dia meshito na mele dintlo e fologe nambile wa papa na ba re botsa ba re santse re nya ke letswa re ga se letswa le re le ga se tso go nutshwana nto le no timela ona na kunya no it's me 2 days after 2 days e bue gape di ona ka mogola e dirang ka ona re no gona o tshwara ditšhelete mara gore di a kae a re tsebe gore di a kae le gore di berekisa o dirang a di no fela di no nyamalla no makalo tshwara ditšhelete mara ka boshu a e sa le gona ke ne le lwara ke re ke robela le motho boshu furu khumana ke lapile mmeloko le botlhoko ko le tlhaka ebile rema ke lapile se ntho le gore maybe nka e dira nako ngwe ile ka re ke ya mmereko boshu ka lora mogokolo mongwe a tara jarata ka lesha a tshwere leshago a re wena ga o noko le gore o ka ya gona lena ka mo lefelela gona ona ka moke namele furu ka re ke batlhotsa ka mogae kare gape ne santse ke ile mmerekong so ke le boshu mogokolo mongwe a tsamaya a tshwere leshaba a tara jarata o iterele sebaka a itara furu ke santse ke tsoe ke tutukise ke re ke ya mmereko ba re mmereko la aowa palo ya batho e feleletse wena mo listing a o sa le gona e be le gore maabana gona ba mfounetse ba mpotsa ba re furu ke tsoe ke tutukise ka boshure a mmereko ka namba ka rawa a itshwenye maybe ra gore mmereko le gore a wa nte bana ile a se ga di ngwaga o feta ntho e boeletse gape a buta ka o la ra robetse ke moshalang ka mora o la a robetse ntho le ya boa gape ya namela godimo ga ntlo a re namela godimo ga ntlo furu la ra tsoa fela a ra ntlhalosetsa re ngwanam o ne le gore tlhaselo tšintšhi ka mogae ro ngangiša re re o ka re o thoma o tlhakatlhakana tlhogo bale ke a kgone o bona gore bophelo bo leng ka mogae le rena bo thoma o re imela ne re re maybe no ba re o nyatša ka gore o monnyane mo go rena nna ra o feta bale ka bona gore bophelo ba re imela ka mogae lo tšintšhi di no diragalela le gore tlhalosetša a re o tšee le tlhogong re no tšeela thoko no re ka gore o motho o rata o no bolela fela amile ka re mena ka ga a o ne bothata malobanyana mo la re a ile a etswa le modirong a ke tsore ko ga botšome o la boa fela le boshigo re tswisitše ka ma 3 ya masa e le ona tsena a fetša mo a re monna gare gape ke tlile ke ketimisa ke batho mara ba feleletse mo gating ke re mo gating ambile gore monna re ke re wena o tswa o le kae a re ke tswa ke le ko modirong ne ke feleditše auto mong tšhome ya ka ko ga gabo bale ke rile ke boa mogae ke tlhakana le batho mo tseleng ba nomponega ka dotšhe e ke re ke a ba lebelela batho ba lena ke ba bone ore ba mokitimiša a o jika ko site tša ko dirapeng gore ka bona gore mare mo o ka re ke a latlhe eng ka tswela pere ka re ke a kitima ke ya kowe ntho e le goreng e tlonkiša ko feletša ke robetse ko segweng bokaone ke boe gae a fitlha mogae o tshwane o rasetša wa re tlhalosetsa ka motse ka rago a bute robala o tla re mola o robetse bala ba o butile o tla re tlhalosetsa botse ka boshu furu le a robala fela furu ge a tsoa ka re ke mmotšhi wa bona bothata ba e ba maabane a ntlhalosetša bona gapa a mpotsa re monna re ngwana mmanna o ka re modimong ke ya bano ntšea ke no kgwa mara nna ke no rapela modimo gore nna ke seke ka kgwela wena pele lo tse bana ko ngudi ya tsona ke no rapela gore ba di die nna ba se ka di dia wena ka ra wa ke wa o ne bothata ba tsebang fela ke modimo nna se ba mpakisang tsona ke se tseba ke bona nna a ke se tsebe a re monna ra wa o tla loko se ka fela pelo nna mara modimo rena a ka no ntšea ke re mena ke rago modimo a se ka ntšela nna a se ka ra ntšetša o tshaka ke ke mango modimo sa a reng modimo a ka motšea ko ke mošhalang ka morago ola ba epa le dihlare ke mang yela ke kulo bolela gore go no mong o tswile a boa epa dihlare ke mang ko ke mošhalang ka morago nko re fa yona yeo go riagetše moo o na le
a ka bo a nwele o ne le o tsoa boshibu a nnetse gore ke a epa o sa tse o le gore o epana leng o kry-a re mo fe dineife o nyako phasa o sa tse gore o phasa eng o tshwenya ke eng and a nwele e ke mmotša fela a nyako le nkaraba gore ke motloela nannoši ke boele ka ngwakong so wena ga botse kua gae o bonang tša go tshoša so nna boshibu ko gae ke no bona dikatse tse pedi e ntshole tshweu ene ke tsana ka mogae ke betha ke letswalo madi a ka a tšhaba o kry le nna ebile ke šia ke sene le boroko nto ebile le ntshwenya ebile agolo kore ke tshwenya ke sateledi gantši ke kore ke foa kare ke no lwa le motho ke tsore ke sateledi sentshwe mola e le gale nto le e le bona e nkapoga ke kgone go ba le maatla e tsamaile o kore ke teputšha le nna gore mara nto e direge jwang ke sa kwešiše okay o ke papago ntate Sithole go ria ga buang ka kua gae nna ka kweselo wena o kweselo mara o sesi wa go botša mathata a re botšang ona wa mpotša lena go ne le tlabang ka tša di bonanga le di bone le a robala go ne di gateledi a go ne sele sesi wena dilo tše o di bona le mang ka kua gae ke di bona ke ne ke nnoši then le o mongwe ke mošala ka morago le o mongwe ke motloetše ngwana wa usaka ntate Sithole lena ge le lebeletše o sesi le mmona le gabotse nna ke no mona le a botse goba le bona o ka re mo gongwe o nyaka thušo awa yena o no nkgopela rone swanetse ke no tsamaya le wena ke boletse le moremi wata o nyaka o le mogauso to o thetse taba tša motswao okay so wena se ka kua gae ka gore šifa batho ba bantšhi ba bona ba se gabotse tate yena o mo lebeletše o bona a le bua o bona le yena a nyaka thušo nna ke mmona a nyaka thušo le yena ke bona o ka re ga gabotse fela gantši le nna kore ke khuname ko gae kore ke rapela kore ke le nna ke tekwa kore ke le ko godimo sa tse bore nka dia eng kore ke dipuša le nna ke fetša go rapela ke dipuša gore maatla a ke a tšereng ke kgonne o khunama ke be ke fetše o rapela ke a tšea kae o te pona o le godimo jwang so e khuname ke rapela o kore le polelo o tswelele le polelo le nna ebile ke sa itsebe gore polelo la ke tla ke polola mohutamang jale o tlo botša modimo eng o sa tsebe gore o bolela eng ye ke nela gore bjalo o tlo tsena kwa mathateng ka ga go sa tsebe gore o botša modimo Sithole gane o e tšea kwanna no ntate Sithole ge le tlo dula Spispente le tla letswa kae re tla re pleke ba re ka Prinslone ga Prinslone iko kae meipa ke thoma go e kwa pleke jalo ka eo sa tlela la pela a night feed okay and then sesi mathata o itemogelelang ona o thomile neng go bona dilo tše nna ke thomile o di bona ka 2008 mogekolo mmago o robetše mmaka o robetše ka ngwaga mang ka 2020 and then o robala a tseba gore ka kua gae ka kua le ne boroko goba wena ga o ne boroko o robala ntse a tseba gore ka kua gae a re nne boroko mara di bona ko wena o se neng boroko o nnoši ntate Sithole wa robala mme bena wa robala mara ba ba leng gona le bona ke sure le ba buta ka ba leng wa leng Cape Town le ena ke sure wa tseba gore awa ko gae a re nne boroko so wena ga botse o morapedi ke ne le o tsoa boshiu ke rapele o tsena kereke mara no wa ke sa e tsena okay a o ne badimo wena a senke bona go botsa re o ne badimo ba fela ba mpotsa o ne masango o dulang le yena goba mahlangonyana so go ne le yena so o rapela di ne go tla dipolelo tše goba di tla o ne o nnoši di tla ke ne ke nnoši gantši ke le ko yena nke ke rapela and then ga le ga geno
anke ke motliša gae o wena o ya gagabo Eh. a se kgole nne ke sadi tša bolefiswana so vale go mohlalosetša mathata ka ge ba bangwe ba kgona go bolela gore wena o ka re ga o gabotse mo kgopolong yena o reng molekani wa gago ka taba ye senke ke mo tlhalosetša ka gore ke bona kare ba bantši e ke ba tlhalosetša mme bane bona kare maybe ke no bolela fela le yena o bona bjalo a ena senke ke mo tlhalosetša wa senke no mmotsa selo ka mathata a gago ee so go le kua ga gabo o a robala o ba shapo ee o ne bana ba kae ba babedi o ne mengwaga me kae 29 alright se o lla ka lapa tate wena o le monga lapa gore ga o nape o bona tše dintšhi ka molapeng and then yena o re o bona dikatse yena o re o tlaba ke dilo tše dintšhi tše e leng gore di atla digateledi di ya motshwenya le bophelo ga a nape a phela gabotse o lla ka thokolosi e mošetse morago go ra re ka mokgwa re tsweng re dirile jwang re tšeeng yena re tswe re mo alafa goba leloko lla gore ge e le gore gone se se tshwenyang re no phetha dilo ka moka ka kua gae nna ba re gopela le no re thagela lapa alright se ke kwele o re o na le go lora o robetse ke selo tsoko and then fro go tsoga o lapile ntwe e go diragalela fela go le gae goba le tšakinyana le leng go le gabo lesogana la gago e ne le go diragala e ke le kwa gagabo anke ntiragalela okay o le kgare bo nnotši ka gae ee ke le kgalebo ke nne re le babedi a o sa ka tlhofetse ka 2008 and then mmago ka 2020 go o ile go bo moremiso a etle ntwe no se re santse re go thuša gopola gore o ne bana ene bana ba gago ge ba go bona jale ka motswadi ene dilo tše o di bonang re swanetse re di tloše ene wa bona dilo tše di bona ko wena o nnoši so re santse re lwe le tšona o se ka tlhodi sa go tshwenya go o dutse so a gotle voice ka mo ditsebeng tša gago no ba o dutse so o nonnoši yona e fela e ntlela o no nna kong kry fe e ntlela kry ka bošu ke no selekae ke no tena ke batho ka moka le ka moga o kry bampolediša ke ba felela pelo a sanka wa ya sepetlele so ka probleme o ne le yona a senke ke nako o fetša go thušega o kry-ya ngwana a senke wa ya sepetlele wa ba hlalosetša ka di-problem o gatlhanang le yone ya di-hallucinations okay re tla le ka re bone gore go thuša jwang di-voice ka gare ga ditsebe ga di nyakege ka lebaka la gore nthwe e go boledišang ge go ka fitlha nako go botša gore tepolae o tlo fetša o tšea decision ya yona gantši di-voice tše ge di tla di reng mo go wena like gantši divoice tsela ge di tla a ke diwa ke ba ko gabtsana ke kore ka ditsebe tše jaaka ke ne le selo ka mogare kore se ngwarengwarengware ditsebe tša ka o kore ke dingwae kore feta e go di feta e lle o kore e lla o kare ke melodi o no lla melodi o lle melodi ko nako ke kgona gore o ro ke botsa gore ke re ko ka ko robala kgona ba thasela like selo ke se ne le boroko ke robale furu maybe ka bo 6 and then a di bolela so o a di fetola go ne nako e leng gore o a di fetola loje o kere ke bolela ke ne ke noši ke no rogana ke ne ke le teng a di nyakege sese a di nyakege dilo tšewe wa bona gore that's why batho ba go botša ba re o ka re mo gongwe o thoma go timelela ke kgopolo so re santse re buše kgopolo ya gago ge o le motho o le normale o ka se dule fase wa bolela o nnoši akere so gore o fole godimo ga bolwetse bo o leng godimo ga bona re tlo go thuša re bone gore re ka go thuša jwang di-voice a re di nyake mo ditsebeng ka gore a re tsebe nto di bolela le wena ka yona ka nako wena o ne o nnoši rena re robetseng bošego tšatši le leng ba tla re ba tsoga ba go kry-a o lokiwa godimo ga dikapa ande a se nto botse ande ebile e tloga e sa nyakege nto eo o tepa baloi o tetebeletše akere so re tlo go thuša o kgone go fola o bega botse and then ye nngwe tabašing
ka malagare ga lapa mola mama gago a robalang like ke di-challenge tse dife tšeo gatlhanang le tsona jwale ka ge o le mosadi? tsale mmaka a no robala re kgonne yo mmoloka mara re tlhapiša senke ba no re tlhapiša like no nako ngwe ke no le o ne le o ntlela mo ditorong mara o mpolediša a mpolediše o no tla fetša mo a ntebelela fetša mfuralele o no ntlela so like gantši mara o mpolediša ena a mpolediše o no fitlha mo a dula le nna mo le legala no fetša mo a emelela no tsamaya a bolele le nna. Alright. And then dilo tše ge di go bolediša so a gone mo a di go dire gore o hloye bana ba gago? Yona ya ntiragalela. Wa tseba bokotsi ba go dula o le mosadi o ne le tšona di-voice tšeo o di kwang mo go wena ne? Bokotsi ba tšona gore di ka go botša gore bolae ngwana. Bokotsi ba tšona gore di kgona go dira motho gore a hloye ngwana gage. Bokotsi ba tšona di kgona go dira gore motho a te kgobatše, di kgona go dira gore motho kore go dula o nonnoši o e kwa di-voice o swanetše o lwe le tšona. Tšona di a ntlaiša cause like le batho ba like ke dulang le bona like ke ba felela pelo, ke ne le o fela pelo ke no tšwa mo ena ntle le lebaka di mfetša pelo ke felela batho pelo. Banna mo nna le o dula a ba dule ke no kere ke diputša le nagane nna ke motho o mo jwang ke sentše mo lefaseng ke sa rate ke batho. No a se gore a ba go rate se senne wa tseba nto e nyakagang ke eng e tukiše pele o tsena ka gare ga dilo tša marato akere e tukiše pele o tsena ka gare ga dilo tša marato ka lebaka la gore o tlo kry-a o ka ba re bo mopapa ba go roba pele go sewalo e le tabeng ya gore wena go dutse le mopapa le dutse gabotseng then o no tsoga tlhakatlhakano gona mo lanolwa ka dilo tše nnyane tša go sereselo akere. So o swanetše gore o loke o fole o be gabotse o be prepared go tsena ka gare ga relationship because relationship ka bo yona e na le challenge wa ikwešiša e swarišana stress so nagana stress plus bolwetši wa bona gore ka gare ga relationship between wena le partner ya gago motho a tlo go balang kudu ko wena and then ka gare ga lapa go e tla bo papa tše dintša dilo o ka se šerele papa ko mogolo o tlo leka gore o te tshwarela tšona kgante wa bajwa akere. So re tlo go thuša ka go tloša dilo tše di go tshwenyang sa mathomo re santše re tloše di-voice tše akere and then sa bobedi re santše re go die gore bošego ke ba go robala ge o ka bona e le gore bošego wena ga o robale o dutse wa balabala o nonnoši o go batša tlhalogane brain ya go bala in remša tlhwaka ke o tloa kgale ke rema ke tlho le o fola ga e fole ke gana le o fola le nakong kere ke no le gore ke dutse fela kere dimpa tša ka dino duma ke gore ke tiputša gore mara ke jeleng ka gore ke tlhole motsare ka moka ke sa je ke no nwa metsi fela. Why o sa je o titima dijo? Tlabe di sa dumele tlabe ke sene appetite ya go ja. A se gore a o ne appetite ke dilo tše di gana o ija o ka sene o dula wa seje dijo di le gona. Sometimes dilo tša mantšwa go swana le ya se santše o ganetšane le ona ge di re dira so o dire ntho la opposite go fitlhelela nto e ngala e tloga mo go wena wa ikwešiša. Tate o se bošego ga robetše ka gona gare ke a rapela a nke le moko a hlaba mašata o rapela ka pele ke mokwa metlotlwe a tša rapela gabotse tabe ya gore fela ga a robale o bolela nnete a re a robale bošego o no ntlhaletse ba gore a robale tetengwe o tlhapile tšatši a tswa ka re robala. ya no taba ya gago sese e nyaka go lebelela le go šala morago akere. So re swanetše re lokiše wena pele re swanetše re lokiše wena pele ene ntho e santše o e tsebe bana ba le ke ba gago pesala ba bannyane a gona gore ba ka go kgopiša go fitlha moo bane ke ngwana gago wa mathomo o ne mengwage mekae? O ne le 13. Wa bobedi? O ne le 6 years. O ne le 6 years. Okay. No bana ba le ke ba gago se se ba hlokomele and then o ba swara gabotse re tlo go thuša re be re thuše le bona tate ga a lokologa ka motse re tlo thuša tate ka go bereka motse akere. Mara wena santse o kreye nako o tle re tle re bone re ka go fa thušo ya mohuta mang. Okay. So
bolwetši bo mo go wena ba go affecta kgopolo a sebe ya napa e boetla ka maatla bo ka lokišega mara go ka botlogela go tlo fihla nakong e leng gore tlo re le ge re ra lokiša wa kry-a re šitše re palelwa wa e bona a re nyake gore o tlo kry ba re o bofilwe ka diketane o alafiwa no re nyaka o boalafi o sa le ka mokgo o phete ditaelo nto e tsamaye o fole o be gabotse and then o be ready gore ba lo o tsena ka gare ga relationship ke eng engwe o nyakang re go thuša ka yona nna ne ke nna ka yona thuša mhuto kgaso le mmereko a ke kereme a ke kgone o kry-a mmereko mo e le goreng ke kgone go tlhokomela bana ba ka lelapa la ko gae ke tukhute go tlho ke founela bana ba ko gae mo e le goreng le bona ke sore mo ba dutseng gona le ke ba kgopela thuso a ba ntšheki ba no re tlogela le re ba kgopela thuso ba no lla ba no ba botsa gore wena o no nna gore kgopela gore thuso o nyaka dijo mo e le goreng la gola ko gae mara nke re le kgopela tšhelete mo toropong. You are not ready gore o ka mmerekong o ka se mmerekong o le soke gore company go hira o le so o ka bakala company bothata bo bongwe bo bogolo kudu gobane go ka thoma wa to gobatsa go ba go bala o le ka gare ga company o le so o tlo e bakala mathata family ya gago for now ba swanetse ba tsebe gore ba santse ba tše responsibility ya go thuša bana ba gago le bo papa go bana ba gago ba swanetse ba contribute godimo ga bana ba bona wena o swanetse o ye go nyaka thušo o fole o be ready ya gore o be fit gore o ka ya mmerekong for now you are not fit ya gore o ka ya mmerekong goba o ka tsena ka gare ga relationship because wa lwala o hloka thušo o affecta ke dilo tloša dilo tše di go affectang gore o tlo kgone go focusa mmerekong o ka se kgone go focusa sa mathomo o sa robale nka go hira kare ka 7 o tle mmerekong o letse o se wa robala bošego ka moka bo ilwa le dilo o bolela le dilo ke 7 santse o ye mmerekong ge o thoma o tsena mmerekong boroko bo atla wa bona gore o ka se kgone go bereka so re santse re go thuše gore dilo tše di tloge go wena and then o be fit gore o ye go kgona go ka bereka o nkwešiša kere so ke tlo go thuša o kgone go loka then o be prepared gore le ge e le gore re a tseba gore re ya go hira re ya go tšea bale ka mmereki o tlo kgona go ba mmereki go tlo loka tate o gona wa go supporta šuena bana ba geno ba gona ke sure le bona ba tlo go supporta and then o tlo fola o tlo ba right akere ya so re tla re ge ba fetša go bereka motse o la kua o tla bua le bona wa tla ba kry-a thušo then wa kgona go loka wa ba ga botse akere ya a ke leboge batheeletši ba motse community radio station ke leboge ka dikgokaganyong tša leago ke leboge malome ka kapa ke leboge balli ka moka ba tlilego mo ke leboge the crew ka moka ke lebogile thata ba gešo modimo wa lerato ya modimo wa lešoko modimo wa lerato a le šegofatše a le direng ka go loka ka mehla le ka matšatši go beng jwalo le re thekgeng magagešo malome ka kapa ke lebogile kudu sebaka se le re file go sona a ke go leboge moroka ke leboge balli ba rena bošegong ba lekgono re go leboge motheeletši ka moe mafaratlhatlheng dr moremi ka kapa maubane frequencing ya 96.3 fm goba audio streaming ya www mcrs co za e re lebogile tsebe ya gago go fihla re kopana gape go sasa go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ke tšwile twede